دما خوش به ام به شکدن یا برنامه روژا و روژلات به هورانه او بو 122 روژ لروژلات کردستان و ایران سرهلدان ددومه گله کس جرا دبیجن شورشا گلان و کرد جرا دبیجن شورشا جن جیان آزادی بله شورشا کو به شهادت جینا امینی را دست بکره بو او بو 4 ماه و چند روز دوام دکه که تا مها پینجان لگوری راپورین که هات ناشکره کردن لگوری بیلانچوی که ناشکره کردن حتی نها 524 کس شهید بونه بله امنه که بیلانچوی بنیرن ده نوا 122 روزان ده که چه قومیه کی بشتر بیا چند کتات نبن چاکرن لگوری بیلانچوی که رخصتنا هرنا آژانسا لیکولنی او یا برهف کردن آگاهیان یا هرنا اشکره کریه دبیجه 164 باجار بشتاری سرهلدانی بونه 144 زانینگه تولی چالاکیان بونه بشتاری شورشی بونه حتی نها 524 کس شهید بونه جوان 71 زاروکن دنوا 524 شهیدان ده 71 شهیدین زاروکن هر سال بیجه 68 پاسدار و بسیجین ایرانی هاتنه کشتن دوان چراکیان ده دیسا 19545 کس هاتنه بنچاپ کرن ناسنامه 4996 کسان خاطیه تثبیت کرن دناوا کسی بنچاپ کری ده 713 کس خوندکارین زانینگه آنه کو لزانینگه ها پیشنگیا سهلدان آن دکرن هاتنه بنچاپ کرن 713 کس ده ناوا وان کسی بنچاپ کری ده 725 کس هاتنه محکوم کرن حکم خارنه لگوری راپوری دیسا لگوری راپوری حتی ها 45 سلوگان هاتنه قیراندن که سلوگان هری بربچاو سلوگان جن جیان آزادیه دیسا لکردستان زیده سلوگان کردستان گورستان فاشیستان جی هاته بو قیراندن لی سلوگانا کو لسران سر ایران و روزداد کردستان ها قیراندن حتی لجهان بلاویه دنگ بده حتی سروک آمریکای جو بایدن و هر بسا سروک پارلمانت و اروپای جی جن جیان آزادی دگوتن جن جیان آزادی ایدی بیه سلوگانا که ناونه توایی حتی بی بی سی راپورک آمده کرده بو به سرناوی حجره یک کسی امرالیه حتی کلان ایران جن جیان آزادی بحثا رولا ربر گری کد عبدالله اوجلان دکرد بیجه او جلان به وی فلسفه اقواب پیشنگی و سلوگانی کردید بیجه حتی جن آزاد نبه و جواک آزاد نبه او اب سلوگان یا فلسفه او جلان ده بیجه حال کلان ایرانی دنگ بدایه راپورا بی بی سی یک آمده کرده بود چاوکو کوبانی دنگ بدال جهانی بو سمبول دیسا بو سمپاتیه که بو کرده کم که برخدان روژاوا بو سبب کو لجهان سمپاتیه که بو کرده حسکرنه که بو کرده چی به نها لروجلات ایرانیش عین تشکید به برخدان روجلات کردستانی بو سدم کو جبو کردان دیسا سمپاتیه که چی به سلوگان جنجیان آزادی لسر گورا جنا امینی لسخز دنگ بدال ایرانی بلا بون حالا همو ایرانی دنا و گلن ایرانی ده سمپاتیه که عجیب هیج بو کردان بو برخدان کردان ولی جهانی جب یک خویا دکه روجلات جنها رولا روجواد لیزه جاره کردنج بو کردان سمپاتیکه به همپا کوم دکه برخدان روجلات کردستانی بله دنوا 524 کسان در رژه هر زده و شهیدان روجلات کردستان یعنی 140 شهیدی هنه ناسنامه 121 شهیدان روجلات هاته اشکره کرن رژه هر زده جی ایالت اورمیه جی کانتونا اورمیه کودناو ده باجار مهابادی بوکان شنوی کو گردای ایالت اورمیه ایالت دیلمانی نه به آوای رجا هر زیده یا شهیدا جوی ایالتیه پشتی به ایالتی جی ایالت سنه کو ایران و کی ایالت کردستانی بناود که حتی ایلام کرمانشاه شهیدین روجلات کردستانی اون شهیدین کردجی لباجار ایرانی به تایبەتی لپایتخت ایرانی لکرجی شهید ببوند کسی هاتلی بنچاپ کردن نزدی 20000 کسی هاتلی بنچاپ کردن کو دنا واندا کسی ناسکری هنه سیاستمدار هنه سینماگر هنه شناگر هنه هنرمند هنه اوجی کاراکتر به شورش نشان ده دبیجه در راپور در گور راپور گوری بیلانچوی دبیجه 172 اکتیویست جواکی 61 روزنامه‌گر و کتکارین چاپمنی 5 سیاستمدار 34 کتکار و کارگر و یه خباتکاری به یکی سندیکای کارگران 32 حقوقناس و پارێزەر 26 شانۆگر و کتکارین سینمایی
و هر وسا 24 نویسکار و ورگر مترجم، 23 پارێزوانên mafê jinan û her wisa 21 sporcî û werzişkar، 14 muzîsyen û hunermend, 13 nivîskarên malperên dijîtal, 5 helbestwan û şaîr û 8 mamosteyên zanîngehan hatine binçavkirin. Ew bixwe têrê dike ku mirov bibîne karaktera şoreşa Rojhilatê Kurdistan û Îranê bi çi rengî ye. Hemû beşên civakê beşdar bûne û Îran ji her ku diçe agresîv dibe, aciz dibe, zêdetir zilmê dike. Heta niha 4 kes hatine îdam kirin, ciwan çalakkeran û herî dawî kesekî denyê ku digotin hemwelatiyê İngilîz e, Elî Reza Ekberî hata îdam kirin. Ew jî peyamek ji bo Ewropayê Îranê dixwaze bibêje piştgiriya çalakiyan nekin, lê zêdetir nerazî bûn hemberî wê çêbûn ji ber ku hem hemwelatiyê İngilîz bû, hemwelatiyê Îranê bû, lê ya balkêş cîgerê wezîrê parastinê berê cîgerê berê ya wezîrê parastina Îranê bû. Wê çaxê İngilîz ketine Wezareta Parastina Îranê bi salan ew yek dibêje ajantî kiriye, heta niha bi salan bû li zindanê bû, niha hatiye îdam kirin. Li ser wê yekê nerazî bûn zêde bûn, niha jî Ewropa dixwaze ku Spayê pasdaran besîcên Îranê bixwe lîsta terorîstan, Amerîkayê ji xwe xistiye lîsta terorê, Ewropa jî dixwaze bixe lîsta terorê. Eger bixe lîsta terorê, kesek ku endamê wê ne wê nekaribin derkevne. Ewropayê mal û milkê wan dikarin bêne desteserkirin. Ew jî bi wî awayî dervekedine ku li Îranê dikeve. Îranê bi îdama wî gulela li pê xwe da min dikare bibêje. Berê ew jî bilançoya 124 rojan bû ku li 124 rojan de 524 kes şehîd bûne, 71 zarokin ji wan rêja herî zêde ji Rojhilatê Kurdistanê, piştî wê ya Belûcistanê û piştî Belûcistanê jî rêja herî zêde ya şehîdan paytexta Îranê Tehranê ye. Li Tehranê jî gelek kes tê gotin ku piştî Kurdistanê û Belûcistanê şehîd bûne. 626 pele ev rapor herine amade kiriye. Em spasî dikin ku me temaşeker eger bixwazin bibne endamê kanala me, eger naxwazin jî carcara bişopînin bizanin li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê çi dixew me. Em spasî dikin ku me temaşeker bi hêviya rojên azad, jin, jiyan, azadî.